U ovoj meditaciji svesno biramo da pažnju vraćamo sebi, svom dahu i sadašnjem trenutku. Za početak se smesti udobno. Udahni i izdahni nekoliko puta duboko. I sljedeći put kada izdišeš, zatvori oči. Svesno usmeri pažnju na svoje telo. Osjeti njegovu težinu. Vidi na kojim mestima dodiruješ podlogu na kojoj sediš. Vidi šta osjećaš u telu. Da li je danas mekano, elastično ili onako zgrčeno? Ukoliko jeste, probaj da ga opustiš malo. I samo probaj da osjetiš kako je biti danas u tvom telu. Sada nežno pomeri fokus na svoj dah. Vidi šta se sve mijenja dok dišeš. Kako vazduh ulazi kroz nos, pa ide dalje do pluća i sve se širi. I onda ide jedna mala pauza i zatim kako vazduh ide na gore i izlazi iz pluća i sve se skuplja. Sada na to praćenje disanja dodaj brojeve. Broj 1 kada udahneš, broj 2 kada izdahneš i tako do 10. I onda opet sve iz početka. Ako misli odlutaju pre nego što stigneš do broja 10, samo se vrati na 1 i onda opet iz početka. Bez bilo kakvog osuđivanja, kritikovanja, zato što cilj nije stići do broja 10, nego se uhvatiti svaki put kada nas misli ulove i kada odlutamo. I ako misli odlutaju, nije ništa strašno, samo nastavi da dišeš i da se vraćaš na broj 1. Cilj je samo prepoznati da smo nestali na trenutak, udahnuti i vratiti se na početak. Ne treba ništa da menjaš, samo prati i uklopi disanje sa brojanjem. A ako primetiš da ti je dosadno, to je odlično. Znači da ti je ovo baš potrebno. I samo nastavi da se fokusiraš na dah. Pusti misli da prođu i samo nastavi. I za kraj, nekoliko trenutaka se nemoj truditi
da usmjeriš svoju pažnju, da se fokusiraš. Samo pusti da radi što želi. I počni polako da pomeraš svoje telo, da osluškuješ zvuke u svom okruženju. Udahni jednom duboko. Izdahni. Nabaci mali osmeh na lice i otvori oči. Do sljedećeg slušanja.